Umaphiko ombula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane iyona nobuciko nomnyunyiyo egcwele isivini nemafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni nezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Namuhla ke sihleli nomama uZanele Dlalisa uMatsotetsi owaxakeka wazi impela kwacabanga ukuthi ayobhala ibhodi ayoma emgwaqeni efuna umsebenzi ngenxa yobunzima bempilo kodwa ke nokwathi ekhambeni kweminyaka wabona ukuthi ke ngathi uNkulunkulu ube namanye amaplani ngempilo yakhe. Angithi ngihlale ngisho ngithi siyaplana nomdala wezinsuku naye futhi usuke ekplana. Uyacabanga ukuthi uNkulunkulu afika akubusise ngomshado, akubusise ngabantwana ukuthi kusenjalo kuvele ke kuphela umsebenzi, impilo yaziyo iphele kanjalo ishabalale kungabe imnandi ekhaya. Uthi noma ngabe uphuma ungqongqoze eminyangweni ehlukahlukene kuthi why siyakubona impela kuhle okuphethe noza nakho nohamba nakho. Ungazi kodwa ukuthi pho kubambephi. Ihamba iminyaka kuthi langa limbe uze uzwe ukuthi nakho uNkulunkulu lokho ayikuhlosile ngawo. Mamzanele Matsotetsi Dlalisa sekubingelela kusena umsakazweni. Ngiyabingelela kakhulu sisi, ngiyabingelela kubalaleli bonke bokhozi FM. Niyaphila ma? Ngiyaphila sisi, ngiyaphila kakhulu. Yey, uyazi ukuthi ngiyasho lama ngabe ungena ngithi mina, waze wangafana nezwi lakho, bakabe ukhuluma. Bakabe ukhuluma omunye umuntu. Ngiyabona nje ngilindele nje impela umama nje oqinile. Hayi wangena. Hayi ngajapha impela. Bavele kwayingenela nje inganyana encane. Ubulindele ingadlanga. Kwavele kwangena ingane encane nje studio. Hawu mamdlalisa sekuphelele nje njalo. Sekuphelile uyelona nje. Akekho nje omunye mhlawumbe okuphelezela eceleni. Sesiphelile nginjena nje. Sekuphelele uyimamdlalisa lo. Hawu ngilindele umamdlalisa ingadlangadla umlayelo Khosi FM uyabona mangabuzwa izwi lakhe masumbona ebusweni akufani izinto ezimpilo ezihlukene ngize ngiyatsho ngithi akusho ne radio ushake radio voice ne le voice le enogcobo le ufike uzwe okunye bese ubona omunye umuntu futhi babe sekuqhabuka umsakazo eduze kwakho inento siyakumukela mawuhlelweni siyabonga sisi ngiyabonga kakhulu ngisizwa ngamukelekile mama sithathu sibeke uzalwaphi ngamuphi unyaka khulelepi okay uZanele Dlalisa wazalwa ngo-1986 ngoNovember 19 ezalela khona la eNewcastle wakhulela khona la eNewcastle futhi wafunda amabanga phansi eKhupha Primary School khona la eNewcastle yebo then mase ngiye high school ngase ngamovela eDanacol yes ikhona khona la eNewcastle nayo iseDanhouse yes ngafunda ke eDNC combined school qedela khona ke high school yam then ngase ngayofunda eMajuba College khona la eNewcastle ngila eNewcastle impilo yakho yonke impilo yami yonke ilanje eNewcastle ngase ngathola umshado khona la eNewcastle angizange lo ngiphuma mina nje ngilapha nje yonke into yakhe izungeza la yonke into yami nje ila eNewcastle yes okay mana ke ngesikhathi ukukhulu uhlala nobani mangikhula yabona mangisase like primary bengihlala kwagogo in fact kwagogo wami kwaTsotetsi uma wami wakaTsotetsi then baba wami wakamkhonza yes so ngikhulela kwagogo yes then uma ngabe kodwa ke sengiyoqala high school sengiyohlala eDNC ngase ngiyohlala nobaba wami ke lapho because ubaba wami wathenga umuzi ngawo leyo unyaka lo ngiyoqala ngawo standard 6 which is grade 8 manje so then ngokuthi baba wayesenayo indawo yakhe ngase ngamuva naye ke ngamuva inobaba ngahlala nobaba okay so awuzange uzohlala noma umama ngahlala naye sisakagogo but akuzange kube isikhathi eside because yabona ngisesemncane and uma wami esikhathini esiningi ubehlala
kubo kababa enakekela umamezala wakhe nobabezala wakhe abazali bakababami kahle kahle yeah so ubengekho full time la ekhaya beni nabo ubudlelwane noma kakhulu yes kakhulu it's just that nje wayele emzini wakhe esikhathini esiningi so then amaneke ebakhona umuntu esihlale naye kakhulu thina ekhaya sihlale nomkhulu nogogo yes okay ngifuna ke usithathe usibeke ngesikhathi usuhlala nobaba ubuneminyaka emingaki lapho isizathu futhi bekuyini okay ngase ngiqedile primary ngithi standard 5 which is grade 7 manje then ngase ngiyamuvela eDanakhol ukuze ngiyoqala high school khona yes le kwagogo ngangihlala khona while ngiattenda primary yami yes lower primary yami then mase ngibuya ke ngizohlala nobaba nomama ke wayeyasuka ke le ngoba ubaba wayesenomuzi angithi ubaba eDanakhol kahle imayini so ubaba ube la eDanakhol ngokomsebenzi yabo ehlala ehostel so until lo nyaka ke lo ka 1999 la ayethenga khona music ngase ngahlala naye ke nomama wami wase ngebhadi washona nogogo lo ayemnakekela umama kababa waseyabuya kuma wazohlala nathi azange kube isikhathi eside kakhulu ke kodwa unfortunately wabe seyashona I think sahlala 2 years because ushone ngifundo standard 8 early so yabo kwaba standard 6 standard 7 yeah ngi right mangithi 2 years because washona I think it was March ngama Easter alo nyaka loyo ngenza standard 8 to grade 10 kwaba njani emveni kokudlula kukaMama emhlabeni yo sithembe akuzange kube kahle akuzange kube lula but ke yeah kuNkulunkulu yakwakuthwala yes isilonda sokufa nje sinalento yaso yokuphola ngendlela yes so kwaba yilokho kwaba nzima because mangabe sihlala la noma saqala sahlala nobaba ngithi isikhashanyana sisobabili nje umama engakezi then wezoba maphakathi nonyaka wazohlala nathi kwaba ileyo mnyaka ke like I would say 2 years or yeah then bese kwaba ilokho ukuthi uyashiya uyabona yini ukuthi besihlala nje sibathathu kuyimi umama ubaba kanti isikhathi sikagogo besibaningi yabona so mase sila nobaba nomama nami kanti umama useyahamba futhi khona lapho maduzane nje akuzange kube kulula kimi yabona because now sasala nje sababili ngempela nobaba endlini saba yi2 so sekunjani ngaleso sikhathi njani impilo niyakhona ukuhlala la nobaba sasikhona ubaba wami hayi wayekwenza konke ezama wayekwenza konke I remember this other day ekseni ngesikoleni kufika abangani bami yabo mase bendlula abangani sithathana ekseni esikoleni because sasiwalk mase esikoleni kushuthi ngangilate ngalelo langa ngiyakhumbula ubaba mayiseza ukuthi naba abangani bami nabo Timo bayangimemeza hayi ubaba athi hayibo naba uTimo sezokulanda awayinile athatha isiketi sami sesikole angayinele yo angazi kodwa ngangifila ngathi kuyihlazo yekela baba ngangayinele ngisayinela you know so ngiqonda ukuthi wayenza konke ubabami ukuthi ngingasifili isikhala because igap was too much umama washiya isikhala esikhulu kakhulu ngoba nje ngicabanga ukuthi okwakwenza lokho sisithembeke ukuthi sasibancane endlini yabo kwangifikela naloko nami ukuthi yazi so ufike wangahlala noma the moment eseza futhi esezohlala nani usesiyashiya hamba futhi usiyadlula yabona but ngikuthola ke manje usuthi uyamncenga ubaba ukuthi baba ngicela zama ukumuva siye kwenye indawo yes silangithi ngiyakhona ungikhumbuza kakhulu ma ngenxa yesikhala esaba khona mayehamba umama sele sobabili nobabami ngaba nalento yokuthi yazi ukubanthuma okungenani ukubanthwa ngizanga la uzohlala nobaba kubanthwa ngiqhubekile ngahlala kagogo because kagogo sibaningi ngabe ithe noma yenzeka lento kwa ukuthi sibaningi la ekhaya so I think I gap noma isilonde esikhulu sasivulwa yilokho ukuthi sisele nje sibabili manje yabo so nakhona ukuthi nikwazi ke ukugcina nimuvile noma ubaba wakho nje ukuthi hayi ingane yami asihlaleni la wazama nkosi yami I think ngangisesemncane futhi because ngiyamkhumbula ethi Zama uyazi ukuthi lendlu okay igama lami nguzama athi yazi Zama lendlu lehlala kuyo I right inkulu lendlu kunale ufuna siyohlala kuyo wena lento uzophola manje uNkulunkulu uzokusiza izodlula lento ngathi nje baba ngeke ngicela siphume la because yazi ukuthi Sithemba ngathi mangibuye esikoleni yo
ngivele ngiyibona indlu ngaka kube ngathi ngizombona uma ngithi baba usemsebenzini manje so mangibuya there's no one la endlini kube ngathi ngiyayifeel ipresence kama wami ukuthi ngathi la yabo so ilento eyayenza ukuthi ngithi baba ngicela siphume kule ndlu le so nagcina niphumile sagcina siphumile ke sisi ngoba njengoba ngisho I think kuhamba lade ngisho khona ukuthi ubaba wami uthe sekwenzeke konke wazama naye ngako konke ukuthi yes ngibe right yabona wakwazi ke ukuthi mase nisendaweni entsha ukuthi kuba ngconywana nababa kakhulu sisi kakhulu yeah because uma wami phela waqala wagula nje sisahlela endlini yabo so kwakunalayo ma bad memories kakhulu kule ndle sasihlala kuyona yabo nje man yabo ngangibikelwa sithembeka mangizobuya esikoleni ngiyakhumbula ukuthi ke angekho umngani wami oyaziyo lento ukuthi mina sasithi masiwalka sibuye esikoleni ntambama ngijabo kuyaphithizela emgaqweni kube ngathi ungahosha inyawo ngasekhaya masahamba la kutha ngangike ngiyicwecwe kubo ngihambele la emgaqweni ngifisa ngathi le moto ezayo ngavele ngishaye because now sengiyalapha kule yandlu yazi sisi kodwa futhi angikwazi nokuyixoxa lapha kubangani bami but ke honestly ngangifela kanjalo ukuze nje ngingafiki lapha yabona nje ngisinda kanjani le yandlu as beautiful as it was sengikubona manje yabo ukuthi yazi ubaba wami waye right ubantu wangahlala ngithi ngimdala sengiyakwazi ukubona nami ukuthi kubalekile like no but i-trauma ke injala ngithi awukwazi ukuyicontrol indlela ozizwa ngayo ngaleso sikhathi and nje asimbonga ubaba ngoku-understand ukuthi umntwana wakhe azama ukumkhusela ngandlela yonke and mhlawumbe ngabe awuzange uzukwazi ukuthi uqhubeke nempilo uqhubeka wahlala nakule yakhaya now ngifuna sihambe ke sesikuthola usemabangeni aphakeme nihlangana ninike nobabudlalisa sahlangana ngase ngenza semester yami yokugcina emajuba unyaka wami nje wangizoqeda ngawo ngahlangana ke nobabudlalisa kwawukuthi ke nje ngithi manje hey ake ngigeze nawe sithembe ake ngifake abanye amantombazane yabo athi ake ngigeze nami manje nje ke ngifake abanye amantombazane hawu kanti veleke nje ekugezeni kwami zovela qhamuka kubabudlalisa like sahlangana nje futhi kwakuyilanga lesikole after school nje sihambele edrobheni ngihamba nomunye nje umngane wami ngihamba naye uLungi so kwaba yilokho ukuthi hayibo nabo bhuti okay kanti hawu sekuzovele kuphuma umshado khona lapho ngalelo langa lelo then njani impilo nobabudlalisa kwaba mnandi kakhulu shem sathi masiqala nje ukudatana ngavele ngakhulela umntwana wethu oqala ngenhlanhla ngase ngiqedile ngithi vele because ngahlangana naye vele sesemaphethelweni elokhuzana yami so ngathola umntwana immediately nje siqeda kuthandana so mangiqeda ukuthola umntwana wayisafunda ngithi naye but ke isibusiso saba naso esokuthi ngalelanga lele ngadeda ngalo ilanga athola ngalo umsebenzi so ngathi in fact what my phone nje ethi sengiqashiwe ekampanini ethile I was like how ngalobo busuku angilalanga yafika ingane so yes so uNkulunkulu wayehamba naye yes wow okay so uthola ninike wena umsebenzi mangiqeda ukukhulisa umntana wami ngase ngiqedile vele mina nami sengine qualification yami mana ke wenza ini la university ngangenze eMajuba college ngangenza management assistant okay yes so ngathi mangiqeda nje ukuthola umntwana akana gogo phela lo mntwana ngithi washayeka kubaba wami lapho ayi kancane ubaba wami guys ngiyakhumbula ngelinye ilanga sengimshiye nalengane wathi mangibuya ngabuya 8:30 lingane Nkosi yami yo sisithembe bakithi ngathi awu baba lapho uyitadile nje egate Nkosi yami amahloni nganginawo wathi baba kanti ukuthi ngimenze njani wongisaphi ngoba uyazi ukuthi goga kanayi and uyayabona phela ingane ebele kwemhlanje ngathi angiphinde ngithola ingane angiphinde ngaze ngayithola emshadweni yesibili ngathi nje angiphinde ubaba hey hayi shem ngimzwisile lento engimzwise yona and nayo uyangizwisa manje uyalibona kodwa uthando lomzali olugenuine oluza lungenambandela oluza nje hayi lupure kakhulu luyilona lona lungaqhutshwe nalutho kakhulu kakhulu so nakho ke senishada nobabudlalisa nihlala kuphi nihlala ndawonye noma usahlala ekhaya ngalesikhathi enikhulisa umntwana
Mangihlala ekhaya kodwa okay yabo unyaka engaqala ngawo ukusebenza ngaqala ngo2009 just ubuyele emuva kancane lokade ukubuza 2009 then from lapho I think ngoMay wakhona because ngaqala ngoJanuary vele unyaka uqala ngoMay ubabudlalisa wapropose wapropose esho ukuthi ke with this ring ngifuna ubatshele ekhaya ukuthi siyeza siletha amalobolo ngomhla kabani ku December kulo nyaka loyo so waseyeza ke ngempela walobola emva kwalapho ngoba naye ubabudlalisa ukhule nje yabo ehlala nomalume kwafika isikhathi lana khona umalume wakhe ahamba khona wasala yedwa ke endlini wayehlala nomalume wakhe nosisi wakhe bashona bobabili wasala yedwa so kwabanzima for yena ke ukuthi manje usehleli yedwa yabo lokho so ngahamba ngayohlala naye ke ngemvumo yabazali kodwa sathatha umntwana because nama ngithi la ekhaya ugogo akekho so saya ke emadadeni lapha kade sihlala khona yes sahlala khona nomntwana wethu at least khona ke ama crash maningi yabo sasenzela nje ukuthi kuhlaleke kahle yabo sahlala khona ke ngenxa yokuthi wayeselobolile then sathi siqhubeka namalungiselelo omshado sasesihlala khona vele sobabili nomntana wethu until kufika idate yomshado ke the following year kwase ku 2012 yeah now senihlelekela nobabudlalisa uyasebenza uyasebenza nawe naba nabantwana beni sonje kumnandi emshadweni kumnandi nje emshadweni kumnandi nje kwakhamba kahle nje baku right kanti ke hayi wesikhashanyana nakho kusophela umsebenzi kuwe uqedwa yini angazi ngizothini I think kwase kufika isikhathi sesithembeka because mase sesonke nga move from lo msebenzi engangi oqala ngisho njalo ngamuvela komunye waphela ke so kushuthi ngasho ngithi ngisebenza about 11 years yes kuhamba kahle nokho emsebenzini because mangingena mina emsebenzini ngangena vele as a receptionist 4 years down the line ngapromote ngaba i-office administrator ngase ngiyamove ngaya kule nkampani engangiyoyisebenzela ngaseva like 6 years khona as office manager so uyabona ukuthi ngase uya progress empilweni yakho ube uyawazi progress kakhulu but then kwase kwafika ke la uNkulunkulu avala khona nje wavele waphela umsebenzi waphela kwangathi awukwazi ube khona sisithembeka wenze njani uyasukuma uyonokha uyonqonqoza eminyaka ehlukahlukene noma uhleli nje ulindele ukuthi ayike uzobona uqalile umsebenzi uzowufeza kuyami impilo sisi angisumuntu onjalo angisumuntu ohlalayo ngiyalwa ngangilwa ngempela ngangilwa sisi ngangufuna ngalendlela ngangucinga ngisho naphansi kwenkomishi ngithi mhlawumbe bangiphakamisa la lokuyavela kwasho ukuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu othi mangivala mina kuvula umuntu futhi mangivula akekho valayo so ngiyamazi lo uNkulunkulu wenza njalo wavala kimi umsebenzi uNkulunkulu wawuvala as good as I was emsebenzini wami wavala mase kufika isikhathi sokuthi yena vale and wenza sure ukuthi akekho ovulayo ngifuna usitshele uma ngabe usuka uyonqonqoza kulama office ahlukahlukene ngoba ngithe mangikhuluma nawe ngathola ukuthi hayi bonke bathi hayi konke khamba kahle iCV yakho yinto impela and uhambe nezwi elithi hamba yolinda ekhaya phone sixoxele ngalokho yes I think sithembeka I think njengamanje and ngiyakubona ukuthi mangikhuluma nawe lento ngathi kuvusela iminjunju ngoba ubuka ngathi ubuka le kude ngathi kubuya konke kumaphambi kwakho ukuthi kwangithatha isikhathi sisi ukuthi ngiunderstand ukuthi yini lento eyenzekayo kanti ngami uyabona lesi stage lesi sokuthi lese kade usisho ukuthi kwafika la ngathi khona umamdlalisi wayesefisa ukubhala iboard ngangilapho umyeni wami athi Zanele ungakwenza sengiyabona why wayicabangela naye ipride yakhe yabona ukuthi sekuzoba ngathi uyahluleka kwakungekho about lokho ukuthi uyahluleka nani yabo kwakuyimina ngoba ngithi angisumuntu ohlalayo kwakungifrustrate ngempela ngangiyibona ngibhalile iboard ngabhala ukuthi nginani ngine experience enje bese ngima ngithi yabo so namanje nje iqiniso lithi njoba ngihleli ngisalindele ukuthi at least 3 companies azongifonela agcine ngithembisile big companies abangathembisanga ngoba kuthenjiswa bakubonisa yabo intshisekelo yabo ukuthi ube omunye wabaqashwa babo in one of lama companies engaya kuwo
khona ngafika kuyo ngiphethe CV yami kungena ama poster velile inhle professional CV hayi nje bisikhona manje back then ngangina lelo hlobo le CV engangithi mangifika nalo kuthiwe isicela ukubona lo yabo so khona le nkampani ngathi mangifika kuyo ngafika ngathi ngisazocela just ukunikeza CV yami nje for any future admin positions nje azovela ngiyazi ukuthi there is nothing manje but kusasa please wayithathwa umlungu wakhona wayivula sisi wathi hey yazi ngiyayithanda into ngiyibona la sisi wathi yazi ngicela ume kancane ngahlala phansi reception and nethemba nalo liyagubhazela lithi manje sisi ungawuthola umsebenzi yabona wathi manje ngitshela ethi sisi yazi ukuthi kahle currently we are running ama interviews kodwa manje angazi ngenze njani ngicela ungilinda ngoba phela uapplyanga and kuzoba unfair kwabanye yes nakimi yena babesabela mina bona because uzophuma uyoba report ukuthi mina ningibona nje njengami ngiyaye ngithi ngawuwina lo msebenzi ilapho sisi wahamba wajikela kushuthi I would say mhlawumbe way office lomphathi yabo waya khona wathi ngicela ukukhuluma nomphathi wami ngiyabuya but I'm so impressed ngalento engiyibona la this is exactly what we want ngicela ungilinda kancane I don't want to raise your hopes zanele but ngiyayithanda into la even if akulungi namhlanje but we will definitely keep your CV yes kodwa nje ngicela ungilinda wahamba waya kumphathi wabuya esebuya naye sebebabili wabuya wathi sebebathathu ubuya ungwesithathu yena ubuya nabaphathi shoot abayi2 bathi wow siyayithanda iCV yakho usho ukuthi ungakwazi ungena kwi-interview manje labantu yokhompyutha nabo sibatshele last week Tuesday ngalela I think kwakuyi Wednesday athi sibatshele last week Tuesday so uyabona sibanikeza iviki lonke ukuthi bayilungiselele wena usho ngeke usibophe ngathi guys ngeke desperate ngibambi ngidesperate lokho ngino auntie lapha endlini odinga ukukhokhelwa it was soon after and baba usebenza yedwa manje benikade ninenzuzo embili la ekhaya kungena imali embili kodwa manje sekune salary eyodwa okufanele yenze ikhave zonke lezi zinto zala endlini sis endawehli phela ama expenses kunalokho ayanyuka yes ma'am so kwaba ileyo nto ke ngathi no cha mina ngalijabulela ithuba guys ngeke ngize ngini report ngiyacela but hayi okay ngena ngale ke okay kwakuzoqala kuma typing test bese mawuphaza lapho usuwelela ngale kwa HR usuyo interview wakhe yes ngahamba ke mangifika ngangena la kuyile computer room yakhona ngatype vele abasekho sebephumile laba engibaficile bengiloko ngibabona nje bephuma nga1 shothi ezibeqeda bebephuma ngangena ngenza yazi ukuthi ngathi mangenza angithi ngingedwa la ngibusy ngatype ngiyaqala isikhathi phela ngezwe nje ngehlombe liduma lapha emva kwami hlwa manje ngiyaqala ndawo naba labelungu bala emva kwami bashaya izandla bathi wow Desingakaze siyibona bathi hayi sikaze siyibonekele nje ndawo usuyitshela usinawo umsebenzi wami ngathi lalela ngathi nangoku uNkulunkulu engimkhonzayo kanti ngiqamba manga ngamboni ngisazombona kanti ngisazombona sisa ngamboni wenze njani still lutho nalapha uthola umsebenzi bathi yeke lalela bathi yekela ungaqedi bangikhathi bathi yeka yabona mawushaye lama questions lawa yekela ungabasafika la khohlwa yiloko besikufuna uyilenda esifuna no hayi ukuye ekhaya sisi ngena ngaleke manje sewuya kwi-interview ngangena bathi laba bangale kwi-interview panel sebebatshelile ngoba uyedwa kuphela kulaba bawu3 so ushayile kuma preg sengishayile ku theory manje yes mangifika ngale bathi angesikubuza imibuzo enzima kakhulu sizobe si-unfair because wena awutholanga isikhathi sokuyilungiselela bangibuza nje ngumsebenzi wami ukuthi bathi angixoxe nje ukuthi la ngisebenza khona bengenzani hayi ngadilika sis ngadilika I think babenzele yabo lama questions la asuke efuna ukubona befuna ukuchecka like the way you present yourself like yabo nendlela oxhumana ngayo nje yes babefuna ukubona lokho nje like kwakuyisikhathi esincane sis because nakona lokho umsebenzi wami ngangawuqedi nawo wonke ngangithi mangithi nje yabo but okay I know sese right okay sitshele ngawe okay I know sese right kwaphela sizokuthinta hayi namhlanje babengafona ngathi hawu ngiyanikhumbula kahle ngiyakutshela kwaba
kuphelile until namhlanje ngibalindile. Uyaya kodwa uyobuza ukuthi uyabafonela ubuze lapha yana ngizangiye kodwa kulamanye amabili. Okay kule enye eyi1 ngaya yazi yipi ke le mase ngiqedile emsebenzini wami lo wokuqala sasinobudlalo nobuhle neMD yakhona. Yeah so ngathi mangifaka kwakuqala iCovid kanje ngafakela lapha kuveziwe iposter ye office administrator ngafaka bangifonela mabefona ufona lo mlungu sethi ke hayi Zanele mathi yes what okay no wayichaza ukuthi ubani bani ufona from kuphi wathi ayisengizwile ukuthi wena you are the lady of all trades ngathi lady of all trades nyamaza umuntu obengibiza kanjalo it's my former MD yabo ngathi oh okay yeah ngeke ngabizwa kanjalo before ngitshela yena what I know wawubizwa usibani bani ngathi yes what okay nethemba selibuya kabusha how because shame sasinobudlelane obuhle noma ngamtshela ukuthi angisenawo umsebenzi ngicela ukuthi ngicela ukufaka yena as my reference wathi khuleka ngami so uyabona ukuthi lo mayefona ufona usefonile ngala ngithi reference check kahle kahle yenziwa after ama interviews mina eyami ngonxa ukuthi babazana yabo omunye waye usihlalo wale committee elithile elabo angazi ukuthi lalibizwa in like second camera libizwa kanjalo so yeah omunye unobhala omunye uchairperson wakhona so mayebona igama lakhe lo kwi CV yami uthi how ingane kabani you understand igrunyo ubani lengane le ngeke ngayithatha ngamasu right wase futhi wamdilikela ngami wathi lalela she's the lady of all trades lo muntu mthathe so uza kimi uzongitshengisa futhi ukuthi sengiyazi ngawe yabo check of all trades yes wadilalela ke ngizokubiza kanje ngedate ethile khuleka ungaphenika ngeke kube interview kuzoba meet and greet and ngaya Sithembeka it was a meet and greet okwangempela ngafica nje kune coffee lapha etafuleni lomlungu belinde mina nje namhlanje ngimlindile ngamgcina lo langa kodwa ngabuyela ke lapha ngayobheka nje ububuza ukuthi ngaya yini ilapho ke ngaya khona ngayobuza ukuthi hayi sisi ngathi mangingena nje ngambona untombazane eseqashiwe esehleli lapho hayi lapha yana askisi ake siye la kukhona la wavele wakhohlwa ikona konke yes njoba ngithe kuwe mathatha oh okay le enye ngiyasafika kule sikhuluma ngezibalekile la siyayibona zonke lezi zinto kodwa kunale main 3 le yabona le yesithathu ngicela ukudlula nje kuyo kancane ngangeni le khona le engathi mangihleli khona etafuleni nakhona ngashayelwa izandla lapha okwesibili okay ngathi mangingena emotweni ngihlala phansi ngibuya lapha yes ba like wo angazi ngizothini ngashiye the uzobuya ngedate ethile ngikuthathe ngikuse kwi-client ke manje liyokubona yes mangibuyela hayi nokubuyela mangingena emotweni nje sengibuyela endlini wathi uNkulunkulu angeke uthole lo umsebenzi ngiyazwa ngathi khona umuntu okhulumayo ngiqalaza ngathi ngeke ngikuthole kanjani ngakhala there and there ngakhala uNkulunkulu angithi ukhuluma kanye umuzi kathathu wathi ngeke uthole lo yamsebenzi ngakhala ngihlele emotweni abantu bamangala ukuthi futhi ngahlele kwi-front seat taxi kwenze kanjani kulosi ngathi ayibo kanjani uNkulunkulu wami angeke ngikuthole kanjani okay lo munye ke okugcina la ngagcina khona uku-apply nakhona futhi kwakuyi one of the biggest companies akhona eNewcastle angikubambe la uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12 Sihleli noma Mdlalisa lasilaleleke uhambo lwakhe engakutshela kakona ukuthi namhlanje umphathi wezwi hola iministry engakutshela kakona ukuthi kuyinamhlanje usomabhizinisi emveni kwenhlupheko engaka uyazi uNkulunkulu uvele enze isimanga kwesinye isikhathi kube ngathi wenza ijoke kodwa futhi ama jokes akhe vela be dry ngalendlela leyo ukuthi uvela ungazi ukuthi uhleke noma ukhale mamdlalisa siyabuya nakho ke ususendaweni yesithathu la oneshock khona ukuthi hayi yabona lo owami yes hayi lapho kwavela kwacima izibani yeah uNkulunkulu wayibamba nje iwisdom wayibamba ngafuna ngalelo langa ukuthi iwisdom sini kwaNkulunkulu
So kubuzwa imibuzo yaziyo kodwa uyahluleka ukuphendula. Angithi bengilo ngishayelwe izandla ngitype. Yeah. Nalanga ngiyotype but angazanga lutho. Kwa blank nje kwavele kwamnyama. Lutho nje. Masuphuma kuthini kwena? Angeke ngicamba manje ngithi i-computer yenzanga lutho. Kimi ngathi ngiyaqala ukuyibona. Kwa blank. Masuphuma ke kuthini? Usuphuma le interview. Phumela ngaphandle. Ngathi ayibukwenzakalani? Yabuya. Sengicabanga into ngiyibhala ngithi lapha bekumele ngenze ukuthi nokuthi ngathi ngicela ukuyozama ngicela ukubhala guys yazi angazi kwenzeke mina ngenza ngalutho even negama lami ngilibhalanga la uphumile kwathi hayi sisi angeke silibonile iphepha lingabhalwanga lutho okay ngaqala ngahleka ngafonela ubuyeni wami ngathi hayi angiyazi into yenzeke lapha ngathi yazi ngendlela ngikhumbula ngayo yonke le yanto mangifika endlini ngithathe laptop ngibhalele yonke le yanto bese ngikubhalele beke kufanele kube nje kodwa ngazanga lutho kanti uNkulunkulu usekwambulile ngoba uNkulunkulu uthembekile ayikho into azoyenza nje angazange abambulela abaprofeti bakhe ngezwe ngalelo langa ukuthi what was happening with me manje sekufika kanjani ke ekuthenini ubone ukuthi hayi engathi ngihamba ngomkhakho wrong la ilo mama wangifonela engithi uNkulunkulu wakwambula kuye umama uSithole wesakhiwo sasikhuleka nabo labo mama nje njalo ntambama kula kuma WhatsApp group wasePitoli yes wangifonela wathi yazi mamdlalisa nginento yakho uNkulunkulu ayikhuluma ebusuku ngilele engekho right ngiyakwazi ufuna ngakanani umsebenzi but soxoxa mangishayisa ngifike endlini ngempela mayifika endlini lapho ungitshela leyo nto nje ngine stress kabi ilanga lonke angikho right wafona futhi mayifika endlini wangitshela wathi lalela i-message yakhe ayikho right kodwa uNkulunkulu uthe he is about ukubamba wisdom yakho mahlahla mehlo wathi hey ungitshengise wena uku-interview uhlezi lapha ya ne-interview panel laba abantu abazokulokhuza mabekubuza wavele uNkulunkulu abambe wisdom wangazi lutho instead so utshela ngento vele isiyenzekile awukamxoxeli yena uzoxoxela ngephupho ukuthi lindela into nje wena uma kwenzeka yenzeke kube ukuthi usuyazi ukuthi uNkulunkulu and response yami kulokho ngathi ma sekwenzekile ngavela ngavala ifoni wabuya kimi wathi kwenzekeni ngamtshela wathi mamdlalisa iyenze lento kaNkulunkulu ayifuna kuwe uzovula ufunani uNkulunkulu ko ngathi uNkulunkulu wami wathi ngeke dlalisa ngeke yenza lento sabela kuleli bizo leli uNkulunkulu yabona nje bekubiza nje sabela sisingale kwalokho hayi so wawabona ama sign ukuthi uNkulunkulu kukhona umsebenzi wakhe akubizela kuwona ngase ngazi kaningi ngase ngazi kodwa futhi uyakuziba lokho ngoba wena ufuna lento engiyifunayo nixakekile ekhaya ndimali andingi ukuthi uphume uyoshumayela abantu hayi kuzongisiza ngani ukushumayela mina ngifuna into engiyifunayo futhi ngiyambalela uNkulunkulu ngithi uNkulunkulu ngifuna umsebenzi bese ngiyashumayela yabo ngizenza umuntu manje mina owazi athi uNkulunkulu ngeke kwenze kanjalo uzokwenza ngendlela yami ngasabela lapho ngagcina lapho uapply ngagcina lapho angiphindanga nje waphuma wavele wayofunda ngahamba ngavele ngayogcina iBible college ngayithola kwavele kwashesha kwakhona ngangena ngine stress ukuthi awema lento engiyongena kuyo izofuna imali le shodayo manje la endlini ngiyacabanga kodwa nje uNkulunkulu wavele wavula wathi ngangena fast ngafunda wavula uNkulunkulu wavula ke iminyango yeministry wayivula kuze ngifike la ngikhona ke namhlanje but uvula leminyango le wena obukade ungayifuni lo obukade udinga akawuvuli okay akawuvuli ngalendlela bengifuna ngayo mina ngisho kanjalo yes because mina ngangibheke phela ukuthi uzovula ngokuthi ngiyosebenza kwaMlungu kanti ngeke ngenze kanjalo yabo uyokwenza umdobi wabantu yes uzongivulela icompany yami avula iministry so that is why namhlanje ngiye ngithi into ye yokuba usomabhizinisi iwubizo it's a ministry ngifuna siye lapho mamdlalisa ukuthi ngikubona njengamanje usebhizinisini lenza nebusiness lakho ngiyabheka amakheke yes so okusho ukuthi iskill lesi onaso ozalwe naso yes but into obungayicabangi le ngani ngoba wena wazi ukuthi kufanele uyofuna umsebenzi mina ngazi lokho umlungu yes
All right. So ke uNkulunkulu ukukhanyisela nini ukuthi nalo wena lakho ubizo lalukhona. Awubizela ukuyosebenzela umuntu kodwa ubizela ukuthi ube usomabhizinisi. Angithi manje sengiyekile vele ukuapply. Yeah. Sengiqhubeka neministry. While ngiqhubeka la kwiministry ngishumayela ngenzani. Kuvele kuyayivulekela ngapha ebusinessini and angirealize nami ukuthi yazi khona la kuvuleka khona ngapha. Nakhona msho uthi uchitha usuku sisithukuthezi. Sisi. Angiyazi ngizoyichaza kanjani le yanto. Kodwa wavula kanye wana le wavula ngapha kwa ministry wavula nomnyango wangapha kwa business. Ngayithola sekune workshop khona lapho esitidini nje. Anginaki ukuthi kwenzakala anginaki ngempela le business because ngiyitshela ukuthi yinto nje lena useza umsebenzi wami until kufika la ukho nilalela ukho umsebenzi lo. And nakhona futhi awugcini ngokuthi ubhake kodwa uyithola usufundisa nabantu futhi ufundisa abantu yes 0716136667. So wena namhlanje ngenzeka ukuthi usalindele umsebenzi njengobusho nje ukuthi wena usawalindele laba calls from those 3 big companies. Sisi ake size ukuthi bathina manje Ukhozi FM. Hi ngiyabingelela ukhosini ngiyabingelela ngehleli nani nje sukela ekseni kuze kube ihora lamanje okhulumayo usindiswa usindiswa wakangwenya khona le eitabeni zaseFolcrust kodwa kwamanje ke ngilayitsakani nginilalele nje sizanyele ngiyaluzwa kakhulu uhambo lwakho sesosenyokaseyila ngiyaluzwa nje uhambo lwakho uNkulunkulu ke wakuthwala ngoba uyathwalana yathwalana le ndoda ayisisi ngiyakubongela nje kakhulu angikwazi ukuthi njengamanje usukuphi ngokwempilo ngokwesigaba sempilo kodwa nje ngifisa ukuthi nje sisengibukela kuwena you are a living testimony ukuthi uNkulunkulu ukhona futhi uyaphila futhi uyathwalana ngiyabonga kakhulu. Sabona msakazi ukhuluma noNozipho Gaqa Mjwara eRich yazi yangithinta indaba yalosisi. Yabo mesechaza nje ukuthi ufike ureceptionist emsebenzini wasebenza eloku ekhuphuka kancane into yakhe ifananseni yami ucontribute kakhulu kwikhampani ekugcineni nje kulaxaziso kwenyongo enyathi but uNkulunkulu akamlahlo wakhe akawahle futhi amandla omuntu elinye ilanga nje uyamkhumbula amen. Mamzondo ngaze ngalithanda uhambo luka Mamdlangisi yazi lifana exactly no lam yazi Nkosi ngoba uNkulunkulu uneyinhlelo nomuntu wakhe yazi ukhuluma noKhumbuzile kaShezi mangakutshela lami uhambo sisithembeka nawe ungamangala uthi hayibo sihlobene nalo mama lufana nje exactly yabona makuze kufika la kuthi uyanokha emakhampanini uzufike la wenza khona ifollow up uphume kade kuthembisile uthi hayi no ngiyathatha impela kule company kodwa lutho ngilinda isiphetho sisithembeka ke niqhubekeni. Ngibingelele dadewethu Thembeka asibonge bakithi uMamdlalisa uyabona uMamdlalisa into engiyifundayo kuyena umama ostrong futhi umuzwa umuntu okhonayo nokubekezelele izimate yize ngiyafisa njengazani mhlawumbe nabanye abesifazane bebengasika iphethini kuyena cha hayi umama strong phela nje ke othembelayo kakhulu ke futhi naNkulunkulu engufunda kuyena ngingumolo mina ngwamaseke eDumbe Thembeka angibonga kakhulu ngibonge nje indlebe nginilalela impela dadewethu ngiyabonga. Sibonga kakhulu nathi nangu ukhanyisani impela uthi ke na uNkulunkulu uhleze neplan ngomuntu wakhe uthi ke ngibonga nje ukuthi awulahlanga ithemba ingakho ngihleze ngithi ke uNkulunkulu thembe thina ukube ke simethembe uma ngabe ke silahla ithemba naye futhi uyalahlekelwa ithemba ngathi uthandazo pressure uthi ke na masisicele waze ke walahamba uhambo lwami usisi same course same college waphinde wahamba kakhulu ama interviews kuyimanje engiphezulu kwawo Nomiya uthi kena ngibingelele sisithembeka nesihambeli sakho nginilalele uhambo luka mama uthi ke lwaluhlelwe uNkulunkulu uyamhlelela ke umuntu impilo azoyiphila uthi ke ngibonge kakhulu ngohambo lwakhe uMamdlalisa mina ngikakhulu uMamdlalisa imiyalezo esithola ekseni namhlanje kodwa
okubalekile ngikufunda kuwe nengikuzwa ohambeni lakho ilo lokuthi uNkulunkulu befika kufake esimweni kodwa ubungahambi wedwa kuso ngoba ngiyakubona ngesikhathi udlulelwa okay okokuqala ukuthi uma engekho ekhulisa noma ke enakekela umamezala wakhe kodwa nangugogo nomkhulu bakhona wakususa lapho usuyohlala nobaba uyabuya futhi uma uzokukhombisa lo thando lokugcina yize ngahlala ngesikhathi eside kodwa ke ubaba lokho ekhona usuke futhi uthola umntwana awukakashadi awunamuntu awunamali yokuthi ungakhokhela mhlawumbe umuntu ozokusiza endlini nangu kodwa ubaba ukhona simthola usebelethe umntwana uyasuka lapho uNkulunkulu kubusisa ngomshado umyeni wakho unawe uhamba nawe ngelesikhathi uapply ngiyathemba ukuthi uye phela ubabudlalisa iphuma kuyimali but ngomzuzu wokugcina 30 seconds ngiyazi ukuthi kwangelula ngalesikhathi ubhizi ufuna umsebenzi bezenjani izinto ekhaya beku right ube ibambile ubabudlalisa alukho usuku la singathi khona hayi kuleli ke kwakusasinganani etafuleni no kungekho kanjalo shem ube supportive but umshado wenu unjani awufile ngathi usunokuzamazama no right kakhulu it's just that ke I think yabo mina being lo muntu enguyena yabo ukuthi mina ngifuna ukwenza kuba nalokho nje ukuthi hey yazi wabona ngathi sekune pressure enkulu sethule kakhulu mahlombe yabo ngathi engazi ukuthi akasangithatha ngendlela kade ngithatha ngayo yabo but ngiyazi ukuthi akukho kanjalo because naye masikhuluma ubechaza lokho ukuthi akukho kanjalo mina I'm 100% behind you ngiyakusupporta kanje uwe ofila kanjalo ngenxa yokuthi uyilo muntu oyena yabo nje awukaze wangasebenza kuthini ke kuwe namhlanje emveni kokuhlupheka okungaka kweminyaka ususoma business unenkampani ethi wena usukwazi nokuthi ubufundisa abanye abantu abasuke befisa ukuthi ke babe uwe ngelinye ilanga awugcini lapho umphathi wezwi likaNkulunkulu kuthini ngiyathobeka kakhulu sisi ngibuka uNkulunkulu kuko konke lokho ngiyathobeka kuyangithobisa nje mangibuka ukuthi hey sengilanga ikhona ngokwebusiness la angisho ukuthi sengiriche understand kusekuningi ngisafisa ukwenza kodwa kusala igama lakho liyabala no soba business yes the way abantu baseNewcastle bengisupporta ngakhona even abangaphandle ngiyangithobisa ukuthi hayibo uNkulunkulu kanti ngempela wawunecebo mina ngangithi kuphelile ngami kanti awukaqedi ngempela imakhathi uqala kahle yabo so nje nalokho ukuthi sengila kwiministry ayileyo ngihlala ngiyibuza everyday ayikho mina inkonzo engeke ngiye kuyo ngijwayele ukuthi okay vele sengilento each and every time mangabe ngiyo minister kuba ngathi into entsha kuba ngathi kusha nje yabo but ke uNkulunkulu enami uNkulunkulu kuyena osuke ngikhombe lapho hayi bandla ngiyangithobisa kakhulu kuyahamba sesenyangeni yabantu besifazane umyalezo wakho kwabanye abantu besifazane sikakhulukazi lo osafuna umsebenzi ongawutholi lo osafuna umshado awutholakali ufuna abantwana abatholakala abantwana ngingasho uyazama ukufunda ikimali yokufunda sisi senqonqoze yonke iminyanga ukuvulekayo umyalezo wakho makubantu besifazane ngifisa ukuthi nje kubantu besifazane bantu besifazane qinani enkosini nasemandleni nayo amakhulu uNkulunkulu wethu uhamba nathi ngisho singasaboni ngisho singasacabanga ukuthi ngabe ukhona ngiyafisa ukuthi ngithi uma ngabe kwalunga la mina nani kuzonilungela it's just a matter of time but ekugcineni liyavela uNkulunkulu liyavela ukukhanya kulabo nje futhi mhlambe sesikueda kwabafisa mhlambe ukuthi babe namabhizinisi noma abanamabhizinisi ngifisa ukuthi nje kubona nkosiyami abasebenze ngokuyikhandla ayikho into engiyifunde ebusinessini njengaleyo ukuthi ibhizinisi lifuna idedication ngendlela isimanga lifuna usebenze kanzima sebenza kanzima kunalokho ucathi uyakusebenza kanzima and phela sekuyinkampani yakho lebheke wena yes siyabonga kakhulu mamdlalisi ukhona inkundla zokuxhumana yes mangikhona Facebook uzanele Dlalisa no Facebook no TikTok uTikTok ngoZ kaZET Dlalisa
Siyabonga kakhulu mamdlalisa ngohambo lakho namhlanje. uNkulunkulu abe nawe nje aqhubeke akubusise kugcwale ichichibe ma. Siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu. Right, besihleli naye umamdlalisa silalele ke uhambo lwakhe ekseni namhlanje kanti ke namlelo Ukhozi FM ungakwazi ukuthi ke mangabe khona ufisa ukuthi sibe naye la kuhambo sithumelele kuzondo t@sabc.co.za abe suthi thase nje kancane ngohambo lwakho ukuthi kungani ufisa ukuthi azozwakala kuwona lo msakazo aphinde futhi akukhuthaza abanye abalaleli bokhozi FM. Ngesonto elizayo ngizobe ngiphathele futhi omunye owesifazane ngithende impela nje sihamba nabesifazane kuphela kulenyanga. Wathi sekwenze konke uyabona uthi idemoni lokugcina laliselisela iselona lokho kuyidemoni likagwayi. Kodwa ke namhlanje uNkulunkulu umcleanse kona konke use umuntu okholwayo usindisiwe umntwana kaNkulunkulu uhambo ke sobe sinalo lolo ngesonto elezayo kanti ke lolu hlelo lanamhlanje uhambo lanamhlanje uzolithola kuKhozi FM TV ngokuthi ke uloge on ku www.ukhozifm.co.za sibe kakhulu ukuthi ndakuzona ke insizwa zokhozi FM TV usekhona ke umphazima kalanga